wazalendo FARDC watoke. Mnanipata vizuri? Ndio. Wako ndani ya manyumba. Ndio. Na nikinywa bure hiyo ndio maana tumekuja siku mbili sawa. Hapa wanafika kwa wakati wao wanapatia ile ni crime contre l'humanité. Voilà. Sana. Dada yetu Nyakero naye iko nafika. Reka twongere tubahe ikaze kuri Rwanda Sun, mwe inshuti z'akadasohoka mu mwembeye kubana natwe kuri umuyoboro n'iby'agaciro. Turabashimiye cyane, turi ku cyumweru tuje mu makuru agezweho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Bukavu. Umujyi wa Bukavu umazemo hagiye gutambuka iminsi harimo ibibazo by'umutekano muke, harimo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorwa n'ingabo za leta, bikorwa n'ingabo z'abarundi abitwa Wazalendo n'abandi bose bafite intwaro, barimo amabandi yagiye anyanyagizwamo intwaro. Rero ku munsi w'ejo hari amakuru y'uko umutwe wa M23 wari waramukiye muri uriya mujyi wa Bukavu nyuma yo gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ayo makuru yariyo M23 yari muri Bukavu, ariko yaje gusubiraho inyuma hasigara bamwe mu nasi za M23 zari ahantu hari strategique kugira ngo bakomeze barebe uburyo ki babohora umujyi n'amaraso amenetse. Dore ko aba ba M23 mu bisanzwe ku munsi w'ejo urumva biriwe mu nkengero za Bukavu nyuma y'uko bamaze gutahura ko ku nama igisirikare cya Kongo ndetse n'cy'u Burundi bari bagiriwe na Ndayishimiye yari yo gutega mu bice bigiye bitandukanye, bagatega amamine bakajya n'abashyira amabombe bavuga ati aba M23 baraza kwinjira buhumyi, baze biraye binjire mu mujyi bahure n'akaga. M23 rero ubutasi bwabo bwaje gutahura iyo migambi. Nyuma yo gutahura iyo migambi rero basubira inyuma. Muri kwa gusubira inyuma rero uwo mutego bari bazi ngo uraza kubashibukana, ahubwo byahise birangira noneho FARDC ifatanyije n'aba basirikare b'abarundi batanze intwaro mu baturage, banabashishikariza ikintu bise gusahura. Uko gusahura rero kwaziyemo ibikorwa bibi cyane. Hajemo ibikorwa bibi aho wajya ukabona umwana w'imyaka 10 n'ingahe ahetse imbunda yambaye uniform, ukabona rwa rubyiruko rwirwa rumwe ibiyobyabwenge rwirwa rwasaze afite imbunda arimo arikorera ikaze ya Primus basahura hariya kuri za Bralima n'andi madepo n'ahandi hantu hagiye hatandukanye, ku buryo byarangiye umujyi wa Bukavu ujemo ikintu cy'akavuyo pe. Biba kavuyo, ni ibyaha byahabereyemo, ariko ni ibyaha kugeza uyu munsi bikwiriye kubazwa leta ya Kinshasa, uko nibo baratatse muri kwa butaka. M23 ireba uburyo ibyo bintu byose byateguwe, tereka aho kwinjira duhure n'ibyo bisasu, ikindi kandi hameneke n'amaraso y'abaturage, reka twebwe tubanze tuze kwinjira mu mujyi neza twatayiminze za biranega zose zavuyemo. Uko kuntu rero M23 yateguye ibyo nibyo byahise bituma kureba kwa kundi abaturage biraye mu bintu, abaturage bamwe barimo barahohoterwa, abasirikare babaye kadavure, ibintu byabaye futi. Ku mbuga nkoranyambaga biracika, M23 bayirukankanye, M23 yasubiye inyuma, ngaho leta ya Kinshasa kani wareba
kugeza naho FARDC mu ijoro yasohoye itangazo ivuga ko ari irimo igenzura umujyi wa Bukavu, ibivugwa na M23 ari ibinyoma, nta mu M23 wakandagiye muri Bukavu. Iryo tangazo rero ryasohowe na FARDC niryo ryahise rikorogoshora bano bahungu n'abakobwa n'abagore n'abagabo bayobowe na General Major Sultan Emmanuel Makenga, ko mu rukerera abantu ba mbere babyutse, abaturage bakangutse bwa mbere muri Bukavu bahoreranye n'intare za Sarambwe zinjiye noneho zemye, ko hari n'amashusho agiye agaragara rwose abaturage babakira neza. Hari nk'umumama umwe rwose yafashe akazaza ahereza abahungu amazi yo kunywa, arababwira ati mwebwe muri nk'abasamariya mwakire rwose mwinywera amazi kugira ngo mukomeze akazi kanyu. Rero hadaciye akanya M23 bahise bagera aho bita muri rond-point ya Place de l'Indépendance mu mujyi wa Bukavu rwagati. Bakigera ikintu wahise bakora gati reka twereke Kinshasa ko noneho wa mujyi bavugaga ngo twebwe turi inyuma iyo ngiyo ntabwo tuzanawukandagiramo. Bazindutse bavuga ngo nibo barimo bawugenzura. Abahungu bahita bajya rwagati muri rond-point, babwira mugenzi wabo ati dufate hano amashusho, ufate n'amafoto tuyahereze isi ibone ko umujyi wa Bukavu ubu ngubu uri mugenzurwa n'intare za Sarambwe kandi abaturage babuhoha. Nk'uko nabibabwiye rero, aba barwanyi ba M23 bafashe umwanzuro wo kubohora Bukavu nyuma y'igaruka rya FARDC yari yatangiye gutanga intwaro mu baturage, ndetse na nyuma y'uko ubusahuzi bwari burembeje abaturage hamwe n'umutekano muke. Kuko rwose nko ku mugoroba w'ejo muri Bukavu wajyaga kumva ukuntu isasu rimwe rivugiye hakurya iriya, ukumva irindi rivugiye hakurya iriya, ukumva irindi rivugiye piriya. Ayo masasu yaraswaga n'abantu bahabaga barimo bagenda bambura babandi banyanyagirwemo izo mbunda. Ni ukuvuga rero umwe mu baturage twaganiriye mu gatondo we yaduhamirije rwose ko abarwanyi bari kugenzura imihanda y'ingenzi mu mujyi wa Bukavu, nyuma y'aho abasirikare ba leta nabo bafatanyije urumva bahise bakuramo akabo karenge. Hari abari bahunze birutse bagiye kure, ariko hari n'abandi bari bakirekereje hafi. Abo bari bakirekereje hafi rero nyuma yo kumara umwanya munini bahabwa amakuru ko nayo M23 uri mu mujyi, umujyi rwose uri aho uri wazi nta muntu ugenzura, bo bahise bagaruka. Ngira ngo mu kiganiro ejo twabagejejeho mwabonye tubereka n'amashusho ahantu nk'umupaka wa Rusizi ya mbere rwose ku ruhande rwa Kongo, haba umusirikare w'umupolisi habe babandi batera amakashe habe cyose bari birukansi bigendera. Rero abo ba FARDC n'aba bandi bakorana bakimara kumva ko M23 itari mu mujyi, urumva bo bari bahugiye mu kazi kabo, ikintu bo bahise bakora bahise baza none baza muri bya bikorwa by'ubusahuzi, bya bikorwa by'ubumayibobo, ngaho batanze intwaro, ngaho bagize ibiki kugira ngo hariya muri uriya mujyi hameneke amaraso. Ubwo rero uyu muntu ati rwose aba barwanyi harimo baratembera, bamaze gufata ibitaro bikuru bya Bukavu, uruganda rwa Bralima ruri mu biganza byabo, baraza Place de l'Indépendance baraho bazamutse, barimo barazamuka mu bice byose bigiye bitandukanye by'umujyi wa Bukavu kugira ngo aho hose habashe kuba amahoro. Aba barwanyi kandi berekeje ku mupaka w'ubutaka uhuza u Rwanda nande NRD Congo, ari iri ya Rusizi ya mbere, kuko urumva ubuhahirane bugomba kugaruka, urujya n'uruza rugomba gukomeza, abacuruza bagacuruza nk'uko mwayibonye muri za Goma n'ahandi hose M23 igenda ifata ubuzima bugenda bugaruka. Ubwo rero umuvugizi wa AFC M23 ku rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Ngoma nawe yavuze ko umujyi wa Bukavu uburimo guhumeka amahoro kubera intare za Sarambwe. Wiri rero yagize ati abaturage ba Bukavu bashobora guhumeka umwuka wo kwibohora.
umwuka w'ubwigenge, umwuka w'ubwisanzure, yongeraho ko bari bo M23 ari ingabo z'abaturage. Ati nyabuna nimugire ubwoba, mwitinya, nimugire ubwoba, twebwe turi ingabo z'iki? Turi ingabo z'abaturage, mutuze, mukore ibikorwa byanyu, mwiteze imbere, bariya barimo bateza ibibazo bose tugomba kubirukana. Ikindi kandi twababwira aka kanya tuvugana, General Bernard Byamungu uyoboye urugamba muri Bukavu nawe yamaze kuhasesekara. Amaze kugera muri Bukavu aho arimo abwira abaturage ati nyabuna mwa abaturage mwe, ndabinginze mutuze, kugeza ubu ngubu muratekanye, amahoro arahari 100%. Ngira ngo murabizi ibice byose ibirimo bigenda bifatwa. Umuntu uri muza akahita konfirima ni umugabo bise General de Brigade Bernard Byamungu Maheshe. Ubu Byamungu yageze muri Bukavu. Byamungu ati mwa abaturage mwe, aho tuvuye hose hari amahoro. Cyo tubasaba namwe mutuze, ikindi kandi mugaragaze ahantu hari bari abantu bose bafite imbunda kugira ngo tuzikure mu baturage. Ngayo nguko rero ikindi kandi nababwira nuko zangabo z'u Burundi zo zamaze kwirukanka, zagiye. Ingabo z'u Burundi ziri ahantu mu bice by'epfo iyo ngiyo, ahantu bita za Nkomo, za Nyangezi, ndetse no mu kibaya cya Rusizi. Muri kiriya kibaya ari naho Masunzu kugeza aka kanya ari. Ariko icyo nababwira cyo nuko Guverineri Purusi we aracyari Uvira, ariko tageti ni i Burundi. Hari n'abandi baturage rero batangiye guhungira mu ntara ya Kibitoke mu rwego rwo nyine urumva b'abarundi b'abakongomani bagize panike. Ariko kugeza ubu ngubu nko mu bari mu mujyi wa Bukavu bo baratekanye, ubwo M23 zahageze. Icyo twashaka kubabwira nuko M23 yamaze gufata umujyi wa Bukavu. Ubuyobozi bwa M23 bwabyemeje, ndetse na General de Brigade Byamungu Maheshe Bernard ubu ngubu aka kanya tuvugana ari muri Bukavu, arimo arahumuriza abaturage babwira ati musubire mu mirimo yanyu. Ikindi kandi mwicungira umutekano, mutanga amakuru ku gihe, ahari bari abagizi ba nabi, ahari bari bose bashaka guhungabanya umujyi n'abaturage muri rusange, mu hatunga gatoki kugira ngo umujyi, ibintu byose, ibikorwa byose byongere bikomeze n'ibisanzwe. Kugeza ubu rero M23 iri mu mujyi wa Bukavu. Icyo bagiye gukurikizaho ni ugukora isuku, gukuramo ibyo nimba hari aho yenda hari ka grenade, nimba hari agaki, kugira ngo abaturage barusheho gutekana. Abana natwe ni Rwanda sana. Murakoze cyane. Mzalendo FARDC watoke. Mnanipata vizuri? Ndio. Wako ndani ya manyumba. Ndio. Na nikinywa bure asikiwa. Hiyo ndio maana tumekuja siku mbili sawa. Hapa wanafika kwa wakati wao, wanasema wanapatia ile ni crime contre l'humanité. Voilà. Sana. Dada yetu Nyakero naye iko na shida. Wakati anakuwa iko kwa blanketi na bwana yake Kisekedi, kwa nini akumwambia bunduki unabeba koti tutaleta shida? Kwa nini? Dada yetu naye iko mmoja wapo complice mwenye naacha insecurity na kuviole inafanyika hapa. Huyo dada si dada mzuri. Aliendaka naenda akuacha mafikiri nyumbani. Haiko vile? Ndio. Ni dada mzuri? Hapana. Bwana yake ajisije kubeba arme noro kitu na sisi juu tuendelee kubwana.